Stojimo ispred visokotemperaturne toplotne pumpe brenda Auer iz Francuske. Znači, kad kažem visokotemperaturna pumpa, znači da ona može postići temperaturu vode od 70 stepeni. Znači, ne postoji ni jedna pumpa na svijetu da može imati tako visoku temperaturu, a da radi termodinamički, što znači efikasno skroz dok je spoljašnja temperatura -20. Postoje snage od 7-11 kW pa sve do 140 kW. To je ta spoljašnja jedinica koja zapravo uzima energiju iz vazduha i prenosi je na sistem grejanja, da li to bili ventilokonvektori, podno grejanje ili radijatorsko grejanje. Moram napomenuti da je jedina firma na svijetu koja koristi taj gas R290 koji omogućava visoku temperaturu i ima najmanji mogući utjecaj na okolinu, znači na globalno zagrevanje. I jako bitna stvar je da mnoge mašine, mnoge toplotne pumpe pri tim temperaturama od -20, -10 stepeni one ili prestanu raditi ili rade jako slabo. Sa njima to nije slučaj, to je i zaštićena tehnologija, patentirana tehnologija. Ja sad ne bi ulazio u neke tehničke detalje, ali sama izrada, znači to čelično kućište, otporno na UV zračenja, otporno na koroziju, posebno dizajnirana aerodinamička krilca, znači jako nizak nivo buke, oko 50 decibela, modulacija snage, znači 2 kompresora, u tim većim modelima, u manjima 1 kompresor, znači ona daje toplotu samo onda kada je ona stvarno potrebna, znači savršeno prilagođava snagu rada pumpe vremenu kad je to stvarno potrebno. Ona se sastoji iz 2 dijela, znači rekli smo spoljašnja jedinica, unutar se nalazi pilot koji zapravo upravlja znači sa tom spoljašnjom jedinicom, to je sa temperaturom u samoj zgradi, kući ili objektu. Znači, nalazimo se ispred unutrašnje jedinice kompletnog sistema, znači imamo spoljašnju jedinicu i unutrašnju jedinicu. Ova jedinica zapravo je mozak kompletne operacije koja donosi tu uštedu u grejanju od nekih 80%. Znači, od kilowata električne energije ovaj uređaj donosi i stvara 5 kW, tu uštedu od 80%. U samom pilotu se nalaze 2 kruga grejanja, znači možete nezavisno grejati 2 prostora ili sanitarnu vodu plus grejanje. Imate buffer koji služi za poboljšanje rada samog sistema. Imate i dodatne elektrogrejače, 3 puta po 2 kW koje možete, a ne morate uključiti, pošto ta pumpa radi do -20 stepeni spoljašnje temperature, stvarajući vodu u sistemu do +70 stepeni. Znači, Auer toplotna pumpa, visokotemperaturna, idealna je za neke objekte stare, gdje već imate neki sistem grejanja radijatorskog i samom zamjenom uređaja, koji se sastoji iz 2 dijela unutrašnje i spoljašnje jedinice, vi ćete imati vašu staru instalaciju, a efikasno grejanje sa uštedom do 80%. Nalazimo se ispred još jednog patentiranog proizvoda firme Auer. On se zove termodinamički bojler. Znači, svi imate u kući vaše električne bojlere. Ovaj uređaj, znači, omogućava uštedu oko 80% u odnosu na vaše bojlere sa elektrogrejačima. On je jako kompaktan, jako ga vole instalateri zato što je jednostavan za instalaciju, povezivanje isto kao i običnih bojlera. Prečnik mu je samo 63 cm, visine je malo iznad 1,5 m. I bitno je da on uzima besplatne kalorije iz vazduha, znači što je vani toplije, on efikasnije radi. S tim da njegov rad je potpuno termodinamičan, to jest efikasan do -7 stepeni spoljašnje temperature. No on se instalira unutar vaše kuće, možete ga staviti čak i u dnevnu sobu, možete ga u garažu staviti u hodnik, onda će on uzimati kalorije ili iz tog prostora, ako je prostorija veća od 20 kvadrata. Ako je manja od 20 kvadrata, onda ćete morati uzimati energiju s polja, gdje on vrši prenos energije iz vazduha, znači na samu vodu. U gornjem dijelu se nalazi taj patentirani sistem zapravo toplotne pumpe vazduh-voda. U donjem dijelu se nalazi prohromski rezervoar, znači nema kamenca, nema održavanja, nema grejača, nema korozije. Ima čak i zaštitu protiv legionele, znači da radi antibakterijske cikluse. Programator kada niste kod kuće ili da on po jeftinijoj struji tokom noći akumulira toplu vodu koja vam je potrebna. Ova je kapaciteta 270 litara. On može zagrejati vodu do 60 stepeni. Znači,
Ako vi imate velik broj gostiju, imate 270 litara vode na 60 stepeni, prilikom tuširanja voda je možda 33-34, znači imate 500 do 600 litara tople vode. Idealan je za kuće, stanove gdje ima više ljudi, gdje živi više ljudi, znači može se 6 do 9 puta se mogu ljudi tuširati sa tom količinom vode. Odličan je za male neke hotele, restorane, kafiće, kogod ima veliku potrošnju same vode. E sad, vi imate i razne modele, osim kapaciteta od 200, 270 litara, 150 litara, vi možete birati da li želite dodatak elektrogrejač, da li želite možda spojiti neki drugi izvor toplote, solarni panel, peć na pelet. Taj elektrogrejač se jedino koristi kad potrošite 500-600 litara vode i onda želite na brzinu stvoriti jako vruću vodu u kratkom periodu. Ima patentirani sistem grejanja. Unutar samih zidova koji su od prohama nalaze se ti EHD, ti kanali od aluminijuma koji zapravo vrše 100% prenos toplote sa vazduha na samu vodu. On je izolovan, znači sa svih strana i jako je ugodan za oko.